Yeah, thanks God for everything you have done for us. Skim Samsane. Salute bafowethu, sisakhe sonke Gxiva Viva from iKamvelile Arts Production. Nilapha kuta SK Installers and nihleli ne-artist manje, i-artist yasekasi from eFilipi, but silapha eFredenburg sonke ndiyenzela ngishutele music video. Ngincokola naye ke namhlanje sizawuthi ngixelele Mr. Nkanyamba bathi ngi-AKA Mosu Mr. Sunday. Kanixelele Good Sunday, kwenzeka ntoni ngevideo yakho because uthi ivideo yesibini le uyishuta yale track 1 bekwenzeke ntoni ekuqaleni? Okay, njengoGood Sunday igama lami lithi ngoba sentshilo kwangoqala impilo yenza lenyanga kwanje ngifethu. So nenze kule nginganyamba abantu beyazi nganyamba like biminyaka iyazayisa eminingi okona nginganyamba ngithola nini ngoba kunokuphile. So nenze kule ngilazama nje uyishuta ngisesakhisi la manje. So nenze sayishuta ngifuni ngishona camera sayishuta ifoni basifaka ama-chance ko basizasicimba famba le video ngaphumile sayishuta nabantu sarayit abantu like banisapota abaninzi. But ngithinta yaphamba iyaphuma ivideo ayakwazi ukuphuma ivideo ngenxa yonto isinzi umuntu bezayibiza edita le video wangicela nje istory ezifana phaya. So lapha ingaphumanga ivideo ngifake ngizama ngihlobo bangithini ngishute le ngoma okwesibili kuzoba le video iphuma kodwa abantu ababantu ba le video ngiyafuna Okay baba, ngiyakuzwa yonke le uyingixela yona. Ya usexeshe ufike ngexesha le-right baba, usendaweni e-right. Ivideo yakho ube well organized kakhulu because zonke izinto bezikhona. Ivideo yakho inhle kakhulu, ixhomekeke kumi ivideo yakho uba iba grand according i-editing yami yabo. So kangixelele ke ngoku le video yakho xa seniyi-edithile nayigqiba abantu mhlawumbi bayifunayo because abantu ndibavile xa sishuta le video yakho bakhala ngoGood Sunday. Bayayifuna abantu, sebeqalile uyifuna le video yakho kwangokweshutwayo, bafuna ii-clips zevideo yakho. Kawubaxelele umusic video wakho uzawufumaneka kanye. Okay, tamsakile like ngivile mfana yabo. Ivideo yami izawuphuma kule nyanga engu-August yabo. So imenzeka izafumaneka ku-YouTube ivideo yami. Izafumaneka naku-Facebook. Ndiyaqonda nazo Sunday yabo. Iphinde ifumaneke nakulawo email www.goodsunday@gmail yabo. So izafumaneka naphina like naku-YouTube box izaba khona ivideo yami like uzayibukela like abantu abaselayo bazayifumana phaa ku-YouTube box like bayibukele yabo nengoma zami ezinye yabo into ezinjalo. So imenzekayo nakwi-fans zami like ndicela ubonga kuzo ezindisapotileyo from ngiqala ukushuta ivideo nangona zange ngiphumelele. So until now like baphinde bandisapota abantu yabo. So ngiqhubeke ngoGood Sunday yabo, isolo ngimsapota ngiqhubeke ngaye ngiziqhubele into ezimnandi alonke ixesha engimezimisheni futhi kumnandi yabo. So kutala silapho sisonke so nize ningagivaphi yabo kum nakuna nizogivapha yabo. Bona kwifamily yami ethe yandisapota yabo like noYolanda noSibele bonke into empilo ngefamily yami ethe yandisapota nabafriends zami like o-SK yabo njengoba ndilapha namhlanje ngenxa yakhe yabo. So nakoKhabane bonke la nomeza bami abaselokishini bathi bandisapota kule nto endiyenzayo namhlanje yabo. Nakwi-producer yami ethe yandiproducela ivideo yami like uNantsika uTamsakile kubo bonke abantu abanosipaya nakwi-MKs bonke like ne-producer lapha ekasi yabona ne-artist ziyazikhulayo bonke abantu lapha ekasi bahlolo bayabizisapota kanti khona njengoGood Sunday yabo. Nganginganyamba before but ngitshintshile that's why ngenze le video ngenza le ngoma ngama ukutshintsha igama and rest in peace kaMandy njalo. That's why ngenze le ngoma ethi Good Sunday kungenxa kaMandy. uMandy igama lakhe solo likhona yabo. Ngeke ndinomsinya ndizoqhubekeka bawo ndihlale nsiya ndizoqonda kulo mfazo dikho nokwafiwa machitha qale nawo ahluleka andishiya ngenxeba abuhlungu endingathi anetyiwa xa ndicinga ngabazali ngathi ndingalila kodwa wena bawo wandigcina ndisaphila apha semhlabeni endakho ndizabalula kodwa inkosi yalo mhlaba bawo ze